ama sain lom thu kan soi nga voina he kan som na ngai poi moi na ti sa tin ron kala ke ni karin kan som na min ron ngai poi moi kan lom me mani ti kha thuma kan nei duwa voina hian e kan soi du chu tuna sarkar kan nei sarkar thar kan timang chu zpm kai suai alo ding hi mania po kan soi to kan lom pui kan tia thil than ti kan beisei thil thati turin kan thira mi in mi tam takin zpm po ni sek se engang mo thil than ti bi gang mi dang ang thon yang an ti pon e khai thil than ti ang kan ti tang thina thil than ti kan rin na chan hi kong sang sang om ruan in pakhata chuan an mani ji nga hian puthena kai suai thin to i rin ta ka kan ngai mi enge mo sa tan om ta chu wang chuan kan ringa kan du sak boka thil than ti hi kan du ni amai ro chu thil mak deu deu lo theng chho ta zela karma sa hang kan soi to a MLA te in ham that na tur anin du sak na chu MLA tram kan nei to zong zong a apung na saberin an han thena zialo khop maya kang te pok hmalak zui zel kan tuma chumi pia chuan tuna hian kan MLA zi nga hianin tram dang zong zong a in office of profit kal an tam tat me ni office of profit kan ti hi India constitution a khan India constitution article za pani le za som ko pakhata khanin MLA te MP te heng ho hianin ni na an chel theilo na dana oma India constitution article za pani a khan parliament member lok sabha le rajya sabha member MP te hi minister ti bak chu engma ni theilo ati anni amaro chu ta chon exemption siam theina constitution ina da chuan article za som ko pakhat na thunga khan MLA te le MLC tila Mizoram a cho kan nei ve lowa state ten khat chuan assembly chong ni an nei ve thota kan thisa ni ke ni ho chen la voina kal cho soi thui nai lo kan thia ta chuan legislative assembly ba ka legislative council le ma hang ho ba ka council a khan member of legislative council level si khan ho kan nei ang tho khania khang ho kha India constitution article sa som ko pakhat na khan minister ba hi chu ni theilo turin atiani sarkar atanga hlo la theilo turin chu office of profit dia kan soi thin lai tak henia kha khap ta tani India constitution khana khap ta tani chumi zom chuan parliament hianin dana siama sangka sa ko som nga pakwa dei to khan the parliament prevention of disqualification act sangka sa ko som nga pakwa siamania chu dana chuan khang MP te kha iti te anga big deu takin MP hoina ban kher ngai lo an ni thei kha aziak te maya central nuaya bot chi sang sanga te member an ni thei dan te khang kha tam tak zia nia tin chu ba ka chuan kha dan copy kha in en chuan nakina kan secretary te pon anon thon tel tho chewanga adan copy kha in en chuan chumi shula chuan state then khathi chuan an state MLA te le MLC ten an ni thei tur hian siam belani chu siam bel Mizoram mi jong kan nei ve chi alowa amai ro chu parliament act pang ngai prevention of this disqualification act a hi kan man ve tho wangin khata khan opposition leader te nge deputy chief whip ti te heng an ni na om pang ngai poimo chin ho an ni theina tur provision hi da sakan nia khang ka chuan ni thei ta a chu mi rual chuan MP te MLA te hi sarkar atanga hlo la turin engma an ni thiang lo ani an ni thei tur dana om chin ba ka hi chu chumi dan chu kan hriat sa ania kumdanga po kan soi fo hundanga po office of profit akal lo ti vel kha in hial na ni thina ni kha chumi dana tanga en chuan tun trama hian MLA tram kan nei to zong zong office of profit chu kal na sat ber huna lo theng ta a zia lo khop maya hetiang rengot hi chu dik thein kan ngai lo wa hei hmalak ka tul kan tia MLA tuna office of profit kal zong zong a hi dan anga an chung action la kan ya mizo tong takin ban an ni theinan asap tong ka zon disqualify ani anga MLA ni na tanga disqualify na tur khan hmalak kan tumani chumi hmala tura kanin pu chana chuan ngai tu ana na sadewin kan manga chuta chuan party dang zong zong hi political party chu ram mason nana na thok tu kan nia ram tana thatur kan du vekalom MLA te minister ten thil thalawan ti post soi sel thin tu chu political party kan nia lom kan tia chu wang chon foina hian
Mizoram political party tuna active anga kan ngai chin paruk am admi hei alphabetical order baka national party kan da ma sa chu mi zoa state party na zoma ta chuan alphabetical ordering kan da boka ta chuan am admi te BJP te congress te MNF te ZNP le ZPM party paruk hi voina lekha kan pe a ain ang vekin eta hi copy ga kola emi copy te po he du ta na thalak thei turin ka kola hei hi voina hen party tin hi kan pe a chumi party te lekha kan pe ka chuan tuna kan MLA nei lai jing office of profit kal MLA ni na tanga ban nga yan oma hetiang thil dik lo hi political party tin kan du lo vek tura kan nga ya tuna le hun kal zela kan ramtan a thatura ni beisei in hetiang dan bo chiat na ti top tur hian political party tin kanin thurwal thei kan ringa malak puiatan kan han som chewani kan tia voina hian party tin ka chu somna kan peta a he kan somna hian atopa inthu kan lo inthu le hla kan lo ngai change kan tia political party te han min ron chan ngei kan beisei a chuta an mi chan na azir chuan ati ho theya piang tran howa he thil dik lo na satak om mek hi dowa ti top tumin hmalak na voina han bul kan tran ani chumi chungchang chu voina kan han puan chua du chu ani e lo me an hming hi puan thei lo na chan tur chu om lo rualin kan nei veka RTI te ne na kan tia kan chin chua vek to khania chu ti lai chuan party dang kan som meka an hming kan puan chuan anei tu party khan an du lawang ti te po hlo oma chu wang chuan ani phung kha party dang ne na soi ho thei tur khan kan puang thri du talo ni kan soi lok chuanin anei tu te khan an du lo pa turang aja nih, di vek juang loh alo lang may doon loh, aku naron lang may turay nga yang acu party dang tenen tebo kan han soi ho turang ay latarang chuan vung takin mala na kal tura ngai la ni vek lo e athen chu thara ti te pon nia aron lang chiang kuar mang nakin loga alle chuan kan du tok thei nga yang o kan lom lu tu ke